Nuestro jugador, mañana vosotros vais a enfrentar a un rival muy fuerte, de los líderes en la tabla del campeonato español. Si vosotros tenéis el miedo de afrontar este equipo. Entonces la respuesta del jugador, que nosotros no tenemos miedo. Todo el año pasado nosotros hemos aspirado para jugar en este torneo de altísimo nivel. Nosotros queremos complacernos, entonces gozar del fútbol. Entonces vamos a jugar sin miedo mañana. Коллеги, дальше давайте. Здравствуйте, Ведран. Спасибо, что пришли. Антон Буялов, в мире спорта. Вопрос такой. 1,5 года назад примерно с Атлетико уже играли, результаты помним. А вот как футболисты, запоминают ли они подобные поражения, и будет ли это иметь значение в завтрашнем матче? Спасибо. Да, помним этой игре. Конечно, u etim igrama не сыграли на своем уровне, и они заслуженно нас обыграли по такому счету. Но эта игра была давно, у нас другая команда, и у них что-то изменилось. И, конечно, мы постараемся не делать ошибки, которые делали у этим играм. Но, как сказал, посмотрим завтра. Думаем, будет намного лучше, чем у этим играм. Entonces, la pregunta del colega ruso, que hace 1 año y medio vosotros ya habéis jugado contra el Athletic, lo rojiblanco. Entonces, ¿cuál es su experiencia? Si vosotros, ¿cuáles son los recuerdos que vosotros tenéis? Si esto tendrá la significación, el significado para el embate, para el partido de mañana, la experiencia que habéis tenido. La respuesta del jugador, que lógicamente nosotros nos acordamos muy bien, tenemos recuerdos de este partido. Nosotros infelizmente no hemos jugado a nuestro nivel, pero ahorita nosotros tenemos una otra plantilla, un otro plantel. Mañana nos esforzaremos para no cometer los mismos errores y mostrar mejor fútbol que hace 2 años, 1 año y medio atrás. Коллеги, давайте. Ну, давай так, спрашивай. Сергей Фукс, агентство ТАСС. Ведран, нет Гризмана, есть Жоао Феликс. Можно как-то разбирали игру этого вундеркинда, чем он отличается, будете на нем как-то акцент делать? Спасибо. Što не разбирали игре Атлетика, но каждую неделю есть шанс посмотреть Ла Лигу, и я смотрел некоторые игры Атлетика, и, конечно, это очень качественный игрок. Еще посмотрим, как постараемся восстановить него завтра. Но очень талантливый, быстрый, хорошую технику имеет, и мы понимаем, что не будет просто с ним, но если будем играть как команда, если будем играть плотно, страховать друг друга, думаю, проблем не будет. Я вот не расслышал вопрос об игроке Родриго, ¿да? Феликс. João Félix. La pregunta del colega ruso, si vosotros ya habéis hecho el análisis del partido, el aula, si vosotros ya habéis analizado los vídeos, y entonces los comentarios sobre el jugador João Félix. La respuesta del jugador, no, nosotros vamos a hacerlo más tarde, el análisis del juego, el vídeo, el aula, pero ¿qué yo puedo decirle? Este jugador es un jugador muy rápido, muy veloz, muy talentoso, un jugador de gran calibre, de calidad,
Pero si nosotros mañana vamos a jugar como colectivo, vamos a mostrar el fútbol colectivo, la jugada colectiva, nosotros, me parece que nosotros tendremos el suceso para frenarlo. Коллеги. Hola, Silvia Arba de Televisión Española. Es una pregunta para el entrenador y también para el jugador. ¿Quién es para vosotros el futbolista más peligroso del Atlético de Madrid? Han hablado de Joao Félix, también está Diego Costa, está Saúl Coque. Para vosotros, ¿quién es el más peligroso del Atlético de Madrid? Gracias. Вопрос испанской журналистки и к тренеру, и к игроку. Кто, по вашему мнению, является самым опасным игроком в Атлетико? Самым опасным игроком? Для мене это, не скажу игрока, скажу самый опасный для меня это тренер Симеоне, потому что очень эмоционально водит команду, как и наш тренер. И они как команда выглядят очень сильно, очень, скажем так, играют очень хороший прессинг и думаю, вся сила этой команды в том, что играют вместе, хороший прессинг и потом какой-то игрок из них, скажем так, да, выделится. Да. Я полностью согласен с Ведраным. Атлетика можно в каждой линии выделять не по одному, а по много игроков. Самое сильное качество Атлетика – это их команда, которая знает свои задачи и выполняет полностью всю программу, которую говорит старший тренер. Поэтому они сильны не одним игроком, а все вместе. La respuesta del jugador, que para él, nuestro jugador, que el jugador más peligroso, más que nosotros tememos más, es el entrenador, el Cholo. Entrenador que es más peligroso porque es un tipo muy emocional que conduce, prepara el equipo para el encuentro con grandes emociones. El fútbol que el equipo de rojiblanco está mostrando es gran parte de su contribución es muy fuerte como entrenador. El Atlético está jugando con buen pressing, presionan muy bien, es el fruto del trabajo del entrenador. Entonces yo considero que el Cholo es una pieza clave de este equipo, el más peligroso. Para destacar, sobresalentar a los jugadores, yo voy a hacerlo después del partido. La respuesta del entrenador, que yo estoy totalmente de acuerdo con nuestro jugador, en cada línea, en la defensa, en medio campo, en la delantera, Atlético tiene un montón de jugadores de cualidad, pero también estoy de acuerdo que el Cholo, la fuerza máxima del equipo es el juego colectivo. Atlético es muy fuerte como un equipo, cohesión, está hablando de cohesión del grupo y de la jugada colectiva. Entonces, Atlético, al parecer del entrenador, es muy fuerte como equipazo, como plantel, como plantilla. Коллеги, давайте, может быть, перейдем к вопросам Юрию Павловичу. Снова Сергей Вельчинский. Юрий Павлович, мы виделись с вами практически сутки назад всего, через сутки игра с Атлетико. В таком жестком лимите времени на что особое внимание уделяете при подготовке команды к такой серьезной игре? Самое главное – это восстановление на сегодняшний момент, чтобы игроки в физическом плане были на 100% готовы к матчу. Поэтому большой акцент на отдых и восстановление. Спасибо. Entonces el equipo, el Lokomotiv acaba de jugar un partido, viene de una racha de la victoria con Liguera, entonces el calendario muy duro, muy compacto, hay muchos partidos, entonces
cuál es cómo preparar el equipo para que jugamos cada 2 días, segundo día, que ya nosotros ya enfrentamos el Atlético. ¿Cuál es el secreto de preparación? La respuesta del míster, que el elemento más importante es la recuperación de jugadores, dar el descanso a los jugadores, tener bastante tiempo para recuperar las fuerzas, y nosotros vamos a acentuar en esta fase la recuperación, descanso de los jugadores para que estén en condición máxima para este enfrentamiento. Коллеги, пожалуйста. Дмитрий Садылко, live.ru. Юрий Павлович, после матчей 2018 года, на ваш взгляд, как изменились обе команды? Стал ли сильнее Локомотив, стала ли сильнее Атлетика? И после эмоциональных побед над Байером, над Зенитом, есть ли у команды такое куражное настроение, что сейчас могут обыграть абсолютно любого соперника, и неважно, там, Атлетика или Ювентус? Спасибо. Да, у нас очень хорошее настроение, тем более мы провели 2 великолепных матча. Ошибки те, которые мы допускали 1,5 года назад, мы должны обязательно учесть. Ну и какой самый важный момент? Самый важный момент в футболе – это не то, что было вчера, не то, что будет завтра. Самое важное – это вот эти 90 минут, которые будут завтра. Вот это самое важное. Значит, вот эти 90 минут мы должны быть сконцентрированы, мы не должны допускать тех ошибок, которые мы допустили предыдущим. И это будет самое главное. А дальше жизнь покажет. La pregunta del colega ruso, después del partido en el año 2018, ¿cuál a su parecer, al parecer del míster, son los cambios en 2 equipos? Y después de la racha de victorias contra el Zenit, el partidazo contra el Bayern, si este Lokomotiv saldrá contundente, con gran inspiración para enfrentar al Atleti. La respuesta del míster, que nosotros hemos jugado 2 partidos contra el Bayern, contra el Zenit, hemos ganado, y nosotros en este partido vamos a sacar las conclusiones de los errores que nosotros hemos cometido hace 2 años, pero en el fútbol no existe el pasado, el más importante en el fútbol es el presente, y lo que va a tener su importancia, hará la diferencia son los 90 minutos, y nosotros tenemos que estar muy enfocados, concentrados durante 90 minutos de partido y mostrar las mejores cualidades que nosotros tenemos. Entonces, 90 minutos que determinaron todo. Коллеги. Давайте вот туда. Евгений Нилсон, «Комсомольская правда». Юрий Павлович, вот буквально сразу после игры «Локомотива» с «Зенитом» было мадридское дерби. Скажите, а что вам дала эта игра, как бы, ну, в плане понимания того, как играет с «Атлетико» и как оцените в целом соперника в той игре? Каждая игра дает определенную информацию, дала информацию и предыдущая игра, тем более, что это дерби, очень тяжелый, сложный. Такой же матч приблизительный у нас был с «Зенитом», поэтому мы в равных условиях. Но информация есть хорошая, которой мы с игроками разберем сегодня вечером, поделимся. La pregunta del colega ruso, que vosotros habéis jugado contra el Zenit, un gran equipo, al igual como Athletic, que jugó el derby, el clásico de España, contra Real Madrid. Entonces, ¿cuáles son las informaciones que vosotros habéis recogido de estos 2 partidos? Y la respuesta del míster, que nosotros, este partido ha sido muy informativo para nosotros. Entonces, nosotros hemos jugado como casi un derbi, entonces el Atlético también jugó un derbi, entonces ahorita estamos prácticamente en las condiciones iguales.
Igual espero la información que ya nosotros hemos recogido y más tarde nosotros en la sesión vespertina y después el análisis de juego vamos a analizar esta información y procesarlo. Юрий Павлович, может вопрос дилетантским покажется, но задам все равно. Сейчас вместо травмированных братьев Мирончуков на их позициях шикарно смотрятся Криховяк и Баринов. После выздоровления братьев, реально ли их всех четверых вместе использовать на поле, или кто-то присесть на лавку вынужден будет? Криховяк и Баринов не на позиции Мирончукова, они на своих позициях, а Мирончуки нам крайне необходимы, и на сегодняшний момент это определенная наша проблема. Entonces una pregunta del colega ruso, que ahorita dos hermanos Miranchuk que están tocados, están lesionados, no están ausentes, están de baja, Krychowiak y Barinov que están jugando, reemplazando en esas posiciones. Entonces, ¿qué tal te parece idealmente si los cuatro, cuando se recuperen los dos hermanos, si los cuatro podrían jugar juntito? La respuesta del míster que no es verdad, que cada uno está jugando a su puesto, que Krychowiak y Barinov están jugando a sus plazos, no están ocupando los puestos de dos hermanos, pero la lesión, el traumatismo de dos hermanos naturalmente es un factor muy desagradable para nosotros. El más importante es salir ahorita de este apuro. Все. Спасибо, коллеги. Напоминаю, что в 16:30 у нас 15 минут открытой тренировки на базе в Баковке, а в 18:15 здесь же ждем всех, приглашаем на пресс-конференцию атлетиков. Из Баковки не успеете сюда приехать, будьте лучше здесь. Гостеприимно, Юрий Павлович, спасибо. Это минимум 3 часа ехать. Поэтому сконцентрируйтесь здесь. Problema con el tránsito en Moscú. Fuerte para todos. Сконцентрируйтесь.